ni igikorwa rwose kiri bumara umwanya kuko abacanshuro ni benshi kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda nazo ntizishobora kuvuga ngo zirabyizera ijana ku ijana zibareke zirabasaka nta mijenje ko aya mabage yabo barakoresha imbwa kabuhariwe mu gusaka zisaka ibiyobyabwenge zisaka ibisasu zireba ibintu byose bitemewe zigaha amakuru abashinzwe inzego z'umutekano abasirikare n'abapolisi bazi kuzikoresha bafatanya uburyo bwa communication bwabo ku buryo bamenya yuko mu gihe baba bafite ibintu runaka bafite mu bikapu byabo bitemewe bagomba kubisiga. Bibutse ko aba bacanshuro bose bari abakozi bahembwa na leta y'Kinshasa. Hafashwe aba bambutse ni 288 ariko kandi abantu bibaze ko bishoboka ko hari abapfuye bigeze kubona n'amashusho mukibaza ko hari abatabashije kwambuka abo bose mugomba kumva neza yuko bari abantu habwa amafaranga menshi buri kwezi. Hari abavuga yuko bahabwaga umushahara ungana n'amadolari 500 ku munsi ngo ushyize mu mafaranga y'u Rwanda ni amadolari n'amafaranga y'u Rwanda akaba 700 ku munsi. Ayo akaba ari amafaranga bivugwa ko yahabwaga aba bantu nk'umushahara wabo wa buri munsi, hanyuma rero nabo bakabasha gukora akazi kabo. Ndabona bamwe rwose mu bari gusakwa bafite amadolari amadolari urumva ariya ushobora gusanga ari nk'umushahara w'iminsi 2 kubera ko ku munsi bivuga ko bahabwaga umushahara w'amadolari 500. Ubwo ni ukuvuga ko mu gihe cy'ukwezi turakuba n'iminsi 30 500 ukuba n'iminsi 30 ni 15 by'idolari. Ni ukuvuga ngo miliyoni zikaba 20 z'umushahara wa buri kwezi. Ubundi leta ya Kongo ikaba yari yarabizeye ko bazayifasha, barayijeje babwira Tshisekedi bati kijyanye ne 23 humura turaza kugihindura amateka. Urabona ko arafite twaburiki n'amapasiporo. Umva idolari buri wese ararifite, buri wese afite ku idolari rye rwose. Reka nongere ngusuze kandi nguha ikaze. Turi n'ubundi hano ku mupaka munini uhuza Rubavu ndetse na Goma, ni kuri Grande Barriere cyangwa se La Corniche. Nyuma y'ibyo twagiye tubereka, nyuma y'amakuru atandukanye twagiye tubagezaho ndetse n'amashusho mwiboneye yuko ibintu byifashe, ubu ikigezweho mugiye gukurikirana n'uburyo abacanshuro biganjemo ab'abazungu barwaniraga ingabo za FRDC ubu noneho bagiye kwambuka bava muri Goma, baraza berekejwe n'abarwanyi bari 23 babafite, hanyuma babahe ingabo z'u Rwanda cyangwa se abashinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda narwo rubakire ruraza kubafasha guhunga nyine bava muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbibutse ko mu buryo busanzwe iyo umurwanyi afashwe ari umwene gihugu agomba kugumwa mu birindiro by'abamufashe. Bivuga ko aba FRDC bafashwe na M23 bo bagumye mu maboko ya M23, ndetse amakuru ufite nuko kuri stade ya hano hakurya Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma hari abasirikare benshi ba FRDC bafashwe na M23 ndetse bakamburwa ibikoresho byabo, nabyo bigahita bihinduka umutungo bwite wa M23. Uko ni nako bigomba kugenda usanzwe kuba rwanyi bose bafashwe nyine ari abene gihugu, ariko bitandukanye nuko bigenda kuba atari abene gihugu. Iyo hafashwe abarundi, iyo hafashwe aba SADC, iyo hafashwe abano bacanshuro bagomba gushyikirizwa ibihugu byabo. Ni nako rero bigiye kugenda kugira ngo bafashe guhunga, kuko inzira ihari ubu ngubu bashobora guhungiramo no guhunga berekeza mu Rwanda, hanyuma bamara guhungira mu Rwanda ibindi byose bikaba byazakurikiraho nyuma bamaze guhabwa ubuhungiro mu Rwanda. Turakomeza rero kugenda tubiganiraho, turakomeza kugenda tureba uko byifashe, tuzi no kugenda dukomeza kumenya andi makuru aza gukurikira ibi byose. Wenda amakuru y'ingenzi nabaha nuko aba bacanshuro bo mu gihugu cya Romania, abacanshuro b'abanyaburayi bo mu gihugu cya Romania bagera kuri 288. Iki kiraza kuba kimwe mu bimenyetso bidashidikanywaho bishimangira ko nyine ibyakomeje kuvugwa na leta y'u Rwanda, byakomeje kuvugwa na M23 yuko FRDC mu bafatanya harimo n'abacanshuro b'abazungu nyine uburyo bagiye kwambuka
baherekejwe n'abarwanyi ba M23 bagahungira mu Rwanda, biza kuba nyine ikimenyetso simusiga cy'uko abacanshuro bavugaga yuko nyine bahawe akazi n'ubutegetsi bw'Kinshasa yari amakuru y'impamo. Ibyo nyine amahanga araza kubyibonera, ngira ngo byose bizaba mu mateka nyine y'iyi ntambara cyangwa se y'ibyaranze uru rugamba hagati ya M23 n'ingabo za FARDC. Ariko ya coalition yose ni ukuvuga ngo aba bacanshuro batakunze kwemerwa na leta ya Kinshasa yuko bahari, bakaba bari kumwe na FDLR. Muzi ko ejo bundi General Omega yarishwe, wari uyoboye FDLR. Hanyuma hakabamo nyine abarundi nabo bagiye bagaragazwa, hakabamo Wazalendo bo n'urubyiruko rwashyizwe mu gisirikare rw'abanyekongo, hakabamo n'ingabo za MONUSCO byavuzwe ko nazo zifatanya n'aba barwanyi ba FARDC, ukongeraho n'ingabo za SADC nazo bidashidikanywaho bizwi ko zafatanyaga na FARDC. Ariko abo bose ntabwo bigeze bakanga umutwe wa M23. Abacanshuro b'Abanyaromania ni benshi kabisa, ni benshi. Murabona hari uburyo bwo gusakisha imbwa bari gukoreshwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda kugira ngo bizere yuko ibyo bambukanye nta cyateza ikibazo kirimo. Hanyuma rero ni benshi kweri, so nyira amaso nyine arerekwa bike, ibindi nawe aze kwirebera ibintu biri kubera ahangaha rwose ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo. Ni ibintu bisize amateka, ni ibintu bitazibagirana, ni ibintu bizandikwa mu mateka. Ngira ngo ibinyamakuru byinshi hirya no hino ku isi, hano hari itangazamakuru mw'abantu mwe byinshi, ibinyamakuru byinshi ubona ko mu by'ukuri bishaka kwereka isi yose iki gikorwa. Ni ukuvuga ngo ibi byose biri kuba, ni nako biri kugaragara i Kinshasa. Ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga birahari ku buryo abantu bari kwibonera uko ibintu byifashe. Abasore b'ibigango, ariko ndabona harimo n'abasaza ubona ko nabo bafite imyaka igiye hejuru, ariko muri rusange ni abasaza, abacanshuro b'Abanyaromania kabuhariwe baba mu mutungo bitwa ngo ni hips. Bivuga ko rero aribo bari barahawe ikiraka cy'amafaranga menshi mw'abantu mwe. Aba bacanshuro bakorera amafaranga menshi cyane, baba biyemeje gupfa no gukira, ariko bo bahisemo uyu munsi yuko ibyo gupfa no gukira bitakirimo. Barishakira gukira, barishakira amahoro, bemeye kwishyira mu biganza bya M23, ariko ntabwo yemerewe kubagumana, kuko mu mategeko y'intambara iyo umurwanyi atari umwenegihugu agomba gushyikirizwa igihugu cye. Ariko ubwo kandi hazakomeza gukoreshwa uburyo bwa diplomasi kugira ngo bagaragaze ko mu by'ukuri aba bacanshuro ari abenegihugu bari barakodeshejwe cyangwa se bari barahawe akazi n'ubutegetsi bw'Kinshasa kugira ngo baze kurwanya abenegihugu bo muri M23, kubera ko M23 ni abenegihugu, ni abanyekongo, ni nabo bafashe aba bacanshuro. Baravuga bati reka tubashyikirize leta y'u Rwanda, kuko niyo nzira. Abantu bumve neza ko leta y'u Rwanda ahanga ku mupaka munini wa La Corniche niyo nzira yonyine ishoboka uwahunga yacamo. Niyo mpamvu abakozi b'imiryango mpuzamahanga itandukanye, abakozi b'ibigo bitandukanye bakorera Gigoma, abantu batandukanye bashaka kuhunga cyangwa se bashaka kuva hano mu mujyi wa Goma, nta yindi nzira bafite bashobora gucamo uretse guca ahangaha mu karere ka Rubavu. Inzira y'amazi irafunze, inzira y'ikirere irafunze, byose biracungwa n'abarwanyi ba M23. Bigatuma rero uburyo ibintu byifashe hano uyu munsi byose bizagenda bisobanuka, bizagenda bigenwa nuko impande zombi, kuko nimvuga impande zombi hano uyu munsi abantu bumve neza ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihari uyu munsi ku mupaka ni ubutegetsi bwa M23, kuko inzego za gisirikare nizo ziri gukontorora ibintu byose hano mu mujyi wa Goma, ariko ubwo n'inzego za gisivili zigomba gukora zikanakorera ku mabwiriza y'abafite nyine uyu mujyi wa Goma, aribo barwanyi ba M23. Izi mbwa muri kureba zisaka shiti yanjye ni imbwa zifite imyitozo ihambaye ku buryo ibijyanye n'ibisasu, ibijyanye n'ibiyobyabwenge zibasha kubitahura, kandi ubwo nyine waba abifite bamubwira bati ahangaha ni mu Rwanda, ibi ntabwo mu byemerewe. Aho bacanshuro ubona b'Abanyaromania
ni abahanga cyane bafite imyitozo y'abo bita abasnipers cyangwa se ba mudahusha. Abangaba bazwiho ko iyo afashe imbunda iyo afunguye safe aho ashaka kurasa uwo ashaka kurasa agomba kumuhamya byanga byakunda. Aba rero ariko ntabwo byaje kubakundira. Abantu benshi baraza kwibaza imbaraga zakoreshejwe na M23 kugira ngo babashe guhashya FRDC iri kumwe n'abo bacanshuro bangana gutya, FRDC iri kumwe n'ingabo z'abarundi, FRDC iri kumwe na FDLR, FRDC iri kumwe na Wazalendo, FRDC iri kumwe n'ingabo cyangwa se n'abarwanyi baturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa SADC. Abo bose n'aba bacanshuro urabona ko baragenda nk'abasirikare uko biri kose, nubwo batari mu bihe byabo byiza, bari mu bihe nyine. Hari imvugo y'ikinyarwanda ivuga ngo umuntu aragenda nk'ingabo yatsinzwe, ariko bo urabona ko bagenda rwose bashingura bafite n'abasirikare nyine baba biteze yuko ibintu byose bishobora guhinduka. Aba ni abantu bahabwa amafaranga menshi, ubwo nabo ngira ngo ibikoresho bari bafite uribaza aho biri mu maboko y'ababafashe babambukije bakabashyikiriza u Rwanda kugira ngo habe inzira bacamo basubira iwabo cyangwa se bajya n'ahandi. Ubwo rero ibikoresho bari bafite bari ba mudahusha bakoreshaga ibikoresho bitandukanye. Ibyo bikoresho byose ubu biri ku ruhande rwa M23 n'ibikoresha kuba yakikingira cyangwa se yakomeza kwihagararaho hariya iri mu mujyi wa Goma. Ubwo rero abantu baraza gukomeza kugenda bareba uko ibintu byifashe. Ramudana nk'uyu nguyu bateruye ibyuma kweli. Abangaba baba akenshi mu mutwe twa hipo, ni umutwe w'abacanshuro ukomeye cyane w'abanyarumaniya bemera guhara ubuzima bwabo, bakavuga bati twebwe tuzahabwa amafaranga y'umurengera leta y'i Kinshasa. Ubwo sinzi kugeza ubu niba baje barishyuye amafaranga ariko bahembwa buri kwezi. Ko ni umucanshuro uyu nguyu, ntabwo ari umusirikare w'igihugu umwe ushobora gutinda guhembwa akihangana. Ni umucanshuro ayo yamuha mbere utinze kumuhemba yakubwira ati ubwo akazi kanjye hano ntabwo nkunda igihugu, ntabwo nkunda abanyekongo, ntabwo nkunda abanyafurika, njyewe ndi gukora ibintu nk'akazi n'amaramuko. Niyo mpamvu ugomba kumenyera umushahara wanjye kandi ukamenya ku gihe, niwo nkorera, niwo wanzanye, niwo utuma ndi hano uyu munsi. Ubwo rero ngira ngo murakomeza kugenda mubyirebera, murakomeza kugenda mureba uburyo ibintu byifashe. Bavugaga imibare yuko abacanshuro 288, umva afite amatsiko yo kuza kureba aba bantu mu by'ukuri mu bwinshi bwabo, ariko mwabyiboneye, mwabonye yuko mu by'ukuri aba bacanshuro bageze ku mupaka munini Grande Barriere hano mu karere ka Rubavu. Ubwo ibindi muraza gukomeza mwihera amaso, natwe tukaza gukomeza tugerageza kureba icyo twakora kugira ngo amakuru mukomeze kuyamenya uko bikwiye. So nuko rero ni igikorwa rwose kiri bumara umwanya, kuko aba bacanshuro ni benshi kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda nazo ntizishobora kuvuga ngo zirabyizera 100% zibareke, zirabasaka nta mijenje ko aya mabage yabo barakoresha imbwa kabuhariwe mu gusaka, zisaka ibiyobyabwenge, zisaka ibisasu, zireba ibintu byose bitemewe, zigaha amakuru abashinzwe inzego z'umutekano, abasirikare n'abapolisi bazi kuzikoresha, bafatanya uburyo bwa communication bwabo ku buryo bamenya yuko mu gihe baba bafite ibintu runaka bafite mu bikapu byabo bitemewe bagomba kubisiga. Bibutse ko aba bacanshuro bose bari abakozi bahembwa na leta y'i Kinshasa. Hafashwe aba bambutse ni 288, ariko kandi abantu bibaze ko bishoboka ko hari abapfuye, bigeze kubona n'amashusho mukibaza ko hari abatabashije kwambuka. Abo bose mugomba kumva neza yuko bari abantu bahabwa amafaranga menshi buri kwezi. Hari abavuga yuko bahabwaga umushahara ungana n'amadolari 500 ku munsi. Ngo ushyize mu mafaranga y'u Rwanda ni amadolari n'amafaranga y'u Rwanda akaba 700 ku munsi. Ayo akaba ari amafaranga bivugwa ko yahabwaga aba bantu nk'umushahara wabo wa buri munsi, hanyuma rero nabo bakabasha gukora akazi kabo. Ndabona bamwe rwose mu bari gusakwa bafite
amadolari, amadolari ari amadolari, urumva ariya ushobora gusanga ari nk'umushahara w'iminsi 2 kubera ko ku munsi bivuga ko bahabwaga umushahara w'amadolari 500. ubwo ni ukuvuga ko mu gihe cy'ukwezi turakuba n'iminsi 30, 500 gukuba n'iminsi 30 ni 15 by'idolari. Ni ukuvuga ngo miliyoni zikaba 20 z'umushahara wa buri kwezi. Ubundi leta ya Kongo ikaba yari yarabizeye ko bazayifasha, barayijeje babwira Tshisekedi bati ikijyanye ne 23 humura turaza kugihindura amateka. Urabona ko arafite twaburiki n'amapasiporo. Umva idolari buri wese ararifite, buri wese afite ku idolari rye rwose. Kure rero twebwe turakomeza kuhababera, turakomeza kubagezaho amakuru atandukanye, turakomeza kubagezaho byinshi bitandukanye bibera ahangaha. Mwebwe mukomeze mube hafi yacu, natwe ntabwo tuza kubatera.